Shalom wanita saluna kemanginan. Salam sehat dita. Teguru majolo ibu pertanyaan tadi minggu na posakula lalu adu trinitatis. Napar jolo sia nomor 10 ayat sada. Nomor 120 sada ayat sada 22. Buka senomor 2 ayat 2 dulu ayat nomor 272 ayat 2 1 Masih
Kamanginang nomor 425 ayat sada. Ayat 2 Kamanginang, ayat 2 425 ayat 2. Kamanginang tabuk kama nomor 634 sada 22 empat pudi dan pulalungan agak sulit Kamanginang rumah